फाफड़ा दे तुला फाफड़ा just show the title of the chapter. Yes. This is Canto 9, Liberation. So we are learning important verses from Srimad Bhagavatam. Today we are into the 9th canto. So chapter 4, Ambarisha Maharaj, who was offended by Durvasa Muni, the respective shlokas from 9.4 chapter 18 to 20 are the important verses. Let us first learn the 18th verse. Saha Vai Manaha Krishna Pada Aravindayoho Vachamsi Vaikuntha Guna Anuvarnane Karau Harehe Mandira Marjana Adishu Shrutim Chakara Achyuta Satkatha Udaye. I don't know where it ends. First, Satkatha Udaye. Yes, there it ends. So, now we will learn line by line. Savai Mana Krishna Padaravindayoho Savai Mana Krishna Padaravindayoho Vachamsi Vaikuntha Gunanuvarnane Karau Harer Mandira Marjanadishu Karau Harer Mandira Marjanadishu Somebody is talking. Mute them. I don't know when the people are going to learn. Shrutim Chakarachyuta Sat Kathodaye Shrutim Chakarachyuta Sat Kathodaye Savai Mana Krishna Padaravindayoho Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane Savai Mana Krishna Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane Karau Harer Mandira Marjanadishu Shrutim I know, but people are busy in talking. Karau Harer Mandira Marjanadishu Shrutim Chakarachyuta Sat Kathodaye
మందిరమార్జనాదిషు శృతిం చకారాచ్యుత సత్కథోదయే. It is Chakarachyuta. Okay. Entire shloka, listen carefully and recite in the best possible manner. Savai mana Krishna padaravindayoho vachamsi vaikuntha gunanu varnane karau harer mandira marjanadishu shrutim chakarachyuta sat kathodaye. Savai mana Krishna padaravindayoh అరవిందయోర్ ఆంసి వైకుంఠ గుణాన్ వర్ణనే హరి మందిరమార్జనాదిషు శ్రీం చకారాచ్యుత కథోదయే. Meaning we will take up after the next two verses. Savai mana Krishna padaravindayoho Savai mana Krishna padaravindayoho Vachamsi vaikuntha gunanu varnane Vachamsi vaikuntha gunanu varnane Arau harer mandira marjanadishu Karau harer mandira marjanadishu Shrutim chakarachyuta satkathodaye చకారాచ్యుత సత్కథోదయే. Shrutim chakarachyuta satkathodaye శృతిం చకారాచ్యుత. Two lines. Savai mana Krishna padaravindayoho vachamsi vaikuntha gunanu varnane వై మన Krishna పదారవిందయోః వాచాంసి వైకుంఠానువర్ణనే. Savai mana Krishna padaravindayoho vachamsi vaikuntha gunanu varnane వై మన పదారవిందయోః శాంతి వైకుంఠానువర్ణనే. Karau harer mandira marjanadishu Shrutim chakarachyuta satkathodaye Karau harer mandira marjanadishu Shrutim chakarachyuta satkathodaye హరే మందిరమార్జనాదిషు శృతిం చకారాచ్యుత సత్కథోదయే. Pura shlok. Savai mana Krishna padaravindayoho vachamsi vaikuntha gunanu varnane karau harer mandira marjanadishu
श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मनस्नपातारविन्दयोः शांसि वैकुण्ठवर्णने मन्दिरमार्जनादिषु उदये. Next verse we will learn. Mukunda Linga Alaya Darshane Drishau Tat Bhritya Gatra Parshe Anga Sangamam Granam Cha Tatpada Saroja Saurabhe Shrimat Tulasyaha Rasanam Tat Arpite. Here the second verse ends. So line by line, follow me. Mukunda Lingaya Darshane Drishau Mukunda Lingaya Darshane Drishau Lingalaya Darshane Drishau Tad Bhritya Gatra Sparshenga Sangamam Tad Bhritya Gatra Sangamam Tad Bhritya Gatra Sparshenga Sangamam Tad Bhritya Gatra Sangamam Granam Chattat Pada Saroja Saurabhe Granam Chatpada Saroja Saurabhe Granam Chattat Pada Saroja Saurabhe Granam Chatpada Saroja Saurabhe Srimat Tulasya Rasanam Tad Arpite Tulasya Rasanam Srimat Tulasya Rasanam Tad Arpite Srimat Tulasya Rasanam Tad Arpite. Two lines. Mukunda Lingaya Darshane Drishau Tad Bhritya Gatra Sparshenga Sangamam Mukunda Lingaya Sangamam Granam Chatat Pada Saroja Saurabhe Srimat Tulasya Rasanam Tadarpite
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तस्य रसनां पूरा श्लोक। मुकुंदलिंगाय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते। मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्गात्रस्पर्शेङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्सरोजसौरभे श्रीमत्तस्य रसनां तदर्पिते। Let us learn this shloka in the tune. मुकुंदलिंगाय दर्शने दृशौ मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ मुकुंदलिंगाय दर्शने दृशौ मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् दृश्यगात्रसङ्गमम् तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् दृश्यगात्रसङ्गमम् प्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। 2 line. मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र मुकुंदलिंगाय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्गात्रसङ्गमम् मुकुंदलिंगाय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्गात्रसङ्गमम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। इज इट लिंगालय और लिंगाया प्रभु जी? हरे कृष्णा। लिंगालय। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। I made a mistake, then it is लिंगालय. Okay. ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। ग्राणां च तत्सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे तुलस्या रसनां तदर्पिते। पूरा श्लोक। मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते कुन्दलिङ्गालय दृशौ दृशौ ज्ञानं च तत्पादसरोजसौरभे रसनां तदर्पिते मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते कुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तत्पादसरोजसौरभे तदर्पिते. We will go to the third verse. Further down, I think पादव से शुरू होते हैं. अच्छा, ओके. पादव पादौ माता जी थोड़ा सा डाउन डाल दो. one minute. Let me see the shloka. What is the first word? श्लोका नहीं दिख रहा है. पादव हरे हे. So that पादव ठीक है, हरे. ऊपर ले. पादौ हरे हे हरे हे क्षेत्र. पादौ हरे हे क्षेत्र. नाउ अभी नीचे ले लो. क्षेत्र के बाद पद पद अनु अनुसर्पणे गिरः ऋषिकेश पद अभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया काम्यया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया रतिः. Now we will learn line by line this verse. पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे हरे पदानुसर्पणे पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया कामं च दास्ये न तु काम काम्यया कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः दो लाइन. पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने.
శిరో ఋషికేశ పాదాభివందనే పదాభివందనే कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः కామం చ దాస్యనతు కామకామ్యయా యథోత్తమ శ్లోక ఆశ్రయారతిః पूरा श्लोक पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः పదానుసర్పణే శిరో ఋషికేశ పాదాభివందనే కామం చ కామకామ్యయా యథోత్తమ శ్లోక జనయారతిః. Let us see the translation of all the three shlokas. Maharaj Ambarisha always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna. His words in describing the glories of the Lord, his hands in cleansing the Lord's temple, and his ears in hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. He engaged his eyes in seeing the deity of Krishna, Krishna's temples and Krishna's places like Mathura and Vrindavan. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotees. He engaged his sense of smell in smelling the fragrance of the tulasi offered to the Lord. And he engaged his tongue in tasting the Lord's prasada. He engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord, his head in bowing down before the Lord, and all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaj Ambarisha never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord. This is the way to increase attachment for the Lord, and be completely free from all the material desires. Let us learn the third verse, 20th one. पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यतोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः
श्रेयारतिः दो लाइन। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। हरे क्षेत्रपदानुसर्पिणे ऋषिकेश वन्दने। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश वन्दने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनारतिः। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। पूरा श्लोक। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने। दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। One more time. पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। Hare Krishna. I will now be reciting the verses learned today, 9.4.18 to 20. All of you simply listen, don't repeat. सवै मन कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेङ्ग संगमम्। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। Now repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama,
हरे हरे राम हरे రామ 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 హరే హరే